Tižnjovnik informuje o ozakonjovanju nelegalnih budinkov u opštini Kula. U rubriki Našo mesta dati zvid zo Shatskog skupštinoh opštinoh Kula i Verbas i horodu Novoho Sadu. Ekonomija piše o kreditovanju u poljoprivredi i djelovanju Instituta za poljođilstvo i zahratkarstvo u Novim Sadze. Kultura i prosvita dava zvit iz ročnih koncertov Kulturno-prosvitnog društva Đura Kižušidze i Novosadskoho Ruskoho kulturnog centru i pririhtovanju predstavi u Kocure. Mozaik piše o balu mladih u Đurđove i Dnjovki. Na bokoh rubriki Ljudze rok i život nove predluženje feljtonu Jagnje skapal rock'n'roll. Duhovni život piše jak preslaveni Kirbaji u Kuli i Kocurski manastire šestroh službenjicoh, jak označeni dzenj hudobnih i njedzelja Karitasu. Sport predstavlja Marka Radišića i jeho školku sportu u Đurđove, a u tim čišlje višli dva dodatki, Ruske Slovečko i Domi familija dze i nove predluženje ženoblogiji.